nuwo ya restaurant makurago abira mukanzo yijongere birota kamvure gatembe bire nyingi nyonga bitwa kwakira webare yedidia na sister Charity kanso ya nyuma azyo iyo biremo ibintu bingi abo kugira ngo bakansara ejo budget bakaji tubaraji discussingire koze kaba passed by business committee kugira ka ministry ko yabe directingire tubarahire yo bitekateko byabo noma burijo hakubaho budget bakansaras batwara copies ba discussing then ba scrutinizing okuba allocating sente konke kizobe cyabireho ahabwa covid ministry kayishuinga sachura kugira budgeting process egumize konka ebe passed and scrutinized ehinguzo bwakachiko obuchi ba leaders bobuchiko bashitame bakore business committee bageno bo bapasinga budget age then bajanjure councillors in one meeting bari kugipasinga so ekibireho ba councillor bashangire jo budget armu okuyongeza allowances aba mayor allowances aba councillors so ba councillor bembajangu ombwire nkobu obukanso business zones shazirweho tubine mshoro tubine business zones zikingire kiri fair kushanga councillor no yongezo sitting allowance kuza kushanga okashanga mayor bamongize allowance kurga million mushanju kuzari 15 allowance yes kurga million mushanju kuzari 15 bashangire kiri fair kukwata councillor okamuhereza kurga sitting allowance ya mtwari 16 kazari 18 kandi obwa abantu ombyaro bino buhereza so argument ya bakansare benejangu ece kintu kiri fair kunka kuhagire mu rwa rwingi bakansarazi basharamu kozo barebere tubaza kukibaza ezibongire allowance ibongire ya meyane y'amajitage muto ninga hata nagenda umunyoni because ndebere mfiwe allowance niyo bihira niyo umushanju bakazari 15 yes so bagizengu okutravelinga Kampala uko donation zeye za kubani bamweta hamfu ambaga so nicho basharire makamongera sindi kugira ngo ayino murimo mwinji nkameya natambura municipality abantu binje bamwetaga so bashazire mbamongera sente bazo turabira umufigaze ezibiremo akasenta kubongira so kurigera budget yitu inaha nuboreka ngo sitting allowance ya bakansara eyongire kurga mtwari 16 yaza mtwari 18 Burukustam okay abajwecherwa babarema bafunde around pa meeting mtware 5 amajita ga speaker na deputy speaker bagonjire kurga miliyoni 4 kuza miliyoni 5 ubwo ni speaker na deputy we mayors fuel kurga miliyoni mushanju ne mtwaro nshanju kuza miliyoni 15 dinda ezereza majita gonga yes kurugaha miliyoni mushanju kuza miliyoni 15 yes natakwa naza koizi then okutravelinga ningo kutambura kwa meya na speaker batiro miliyoni kungani ndatu bari specifica travel abroad for mayor and speaker worth 11 millions oko crack to council nawe natambura timanyo bana nazankahi kuruga miliyoni 2 kuza miliyoni 16 apana yes miliyoni 6 arjira miliyoni 2 yaza miliyoni 6 ukayikaje yakasente stationary ogure mpapura obucumu ebitabo bakoze mu office aho White House bonjire kuruga miliyoni 3 kuruga miliyoni 3 kuza miliyoni 4 then welfare and entertainment think manyo bakansara nabono bazomu dance batera dance yaba yo meeting tuzahita beshongo nebya meeting no kawata era menya ngo tamurigera mwa no meeting yes kuruga miliyoni 6 n'icweka za miliyoni 10 so aba councillors webine point yabo konka barebe ikintu batina hibaguza kukitandikira nahi barachendera so basharambagera ngo reka kigene nko kukiri so tukumanye kirahendere tuza kuba tubireba nkita abanyamahoro tuza kumanta icuminteriza nshongezi following nogira nkurigirira oku entebe yo bwameya obwa hararengo rwitu
kugira ngo hatukaba city nogira ngo abantu aba barimo mbenda kutoreza nkabari aba members ba parliament from no yabarunzira ka sente bakakeyongera bakazoka bakazakora tate nabo bakoreba ngo akira kayone keija entebe linkero mune negenda neruga Ojangu twari yone benda yabayimukwa otwasigara yaho naho bakabona bakatahaje waza kureba meeting bamwe bakansara bazengu shaneje ni tamu again cause kube kurinko barinka bakushahura kugira ngo tamu iriyo nehwayo bashare mu buri yomato ecara akwata chikwate then bazingeje biragubatari so it was really a big concern kugira ngo abantu nibenda obuhereza konka akasente abantu nibenda ketwara konka mukureba ko mu rukiko rw'aboru babembareba hakubasa ku gasentezi zo kugira ngo babone bazitunje ninga sources batwarize bakaziteka tekaho ekirije cyo bacyarwa mu igoro bacyarga hansi babone batwara garuka mecho garuko ngambe na meya kachebeze abira ya business committee was part of this abantu abahingwize iki garuka mu charity actually kibuze cyo bakire town kiraka bamugira ngo ashobore council sources ze sentes omukugaruka mukweye mama amureba jyaho yagira ngo yes nibikereza ngo covid iri kuza kuvaho most business enterprises zikubanisha shora council zikachingwa konka ngo okukingwa kwazo tikumanyisa ngo tubarize kushashura arias ziziba kubabanje so ngo nibiza kushashura ezo ari nibiza kushashura urode mbababanje nibiza kushashura nka arias then council ifune sente babone ku meeting ku financing age budget. Then the mayor was he part? Yeah, mayor of course mayor kana shitama a business committee age. I happened to attend one of the council council meeting a business committee and the mayor was part of it. Umwami Adolphe n'umunyamakuru nahandikira New Vision na Shakira TV na Radio West n'utantubuza harukiko urubiro ho mu Mbarara nyumwazyo ayitwereba ngo bameya n'abakansaraza nakibeyongire mpi hanyinji munonga ikikansaraza ngwe bahakanise ikire kitu kwa tutayisata on kala kuwore rembo rwa Mbarara turugamba nshongezi na nebi kurenga ku rugashayina kusesha 5 on program ya Kadara erukorwa mu Dickson na Ndinda bari yahabwo basutaza kumara utugakana ibizi n'upapura z'amakuru twabirga mu cyitwa kwa tutayisa abakuru kurwo mu University ya Fins Medical University abaru kuteka mu akasente katuhumure tugarakana binji